ili Uskrs sjutra će biti obilježen u pravoslavnim i katoličkim hramovima. Ove godine hrišćanske crkve naime istovremeno proslavljaju praznik Vaskrsenja i sve dane u nedjelji stradanja. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo čestitao je pravoslavnim i katoličkim vjernicima praznik uz poruku da treba čuvati ono što je najsvetije, sebe, svoju porodicu i naš zajednički dom, Crnu Goru. Pomolimo se Vaskrslom Hristu da nas blagoslovi živom vjerom svojom, svojim pravednim stradanjem na krstu i sve nas krunisao Vaskrsenjem. Stalno smo svjedoci krupnih društvenih zbivanja. Njima se određuju naše buduće sudbine. Čuvajte ono je najsvetije, sebe, svoju porodicu i Crnu Goru, naš zajednički dom. Budite to što jeste. Sačuvajte svoje ime, ponos i dostojanstvo. Ljudi i narodi koji se odreknu sebe, odrekli su se i Hrista i svojih svetinja. Tokovi dešavanja poručuju ljudima i ljudskoj vrsti da vjerom, razumom i mirom zaštite sebe ispunjujući Sveti Zavjet. Slavite Gospoda na svim jezicima. Svim hrišćanima srećan radosni praznik Hristovog Vaskrsenja, svim građanima Crne Gore mnogo sreće i radosti i božanskog veselja. Svoj Crnoj Gori mir i napredak, razumijevanje i bratska sloga. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.